Ekitabo ky'okuruga eshura 11 Musa okugamba eby'okufa kw'emiziga ejo. Mukama yagambira Musa ati hasigiire ekibonaboneso kimwe ekindabonaabonese Farawo na Misiri yoona bwanyuma ryabareka mugyende okumanya kwaribareka n'okubabinga ryababingira kimwe. Gambira abantu buri mushaija ashabe mutaahi we na buri mukazi ashabe mutaahi we bashabe ebintu by'efeeza n'eby'ezaabu. Mukama yaha abantu okukundwa Abanyamisiri. Kandi na Musa yaba omushaija orikutiinwa munonga omu nsi ya Misiri omu baheereza ba Farawo n'omu bantu boona. Musa yagira Farawo ati oku nikwo Mukama arikugamba naagira ati nyekiro nk'omw'itumbi ninija kuraba omuri Misiri emizigijo yoona ey'omu nsi ya Misiri efe. Okwiha aha muzigijo gwa Farawo ry'ahangoma okwisa aha muzigijo gw'omuzaana orikusa aha rubengo n'emizigijo yoona ey'amatungo. Kandi hariyo okushura kwingi omu nsi ya Misiri yoona okutakabahoga kandi okutarigaruka kubaho. Kwonka omu Bisirayiri embwa terikankamira muntu weena n'oburyo hakuba harimu aha matungo gaabo mubone kumanya ku Mukama arikworeka omutaano ahagati y'Abanyamisiri n'Abisirayiri. Kandi abaheereza ba waaba boona nibaija kushuuma baije banyinamire nibagira bati irooko n'abantu boona barikukuratira bwanyuma ngyende. Yaruga omu maisho ga Farawo aine ekiniga kingi. Mukama yagambira Musa ati Farawo tarikwija kubahurira eby'okutangaza byangye bibone kukanya omu nsi ya Misiri. Musa na Aarooni bakora eby'okutangaza ebyo byona omu maisho ga Farawo. Mukama yagangaaza omutima gwa Farawo tiyareka Abisirayiri kuruga omu nsi ye.